Kuri tariki 29 mweri wa kana mwaka muhituku nirio aikari a Mai Mahiu kaunti ya Naikuru mahofanirio ni mai kuma demu-ini mwena ucio na gutiga kihiri kia aikari matari na uikaro gukwangi 60 magitorio ni hinya wa mai na gukua. Omothe ari mwaka omwe kuma riria mutino uyu wahanikire gutire ikinya ona rimwe ritacukitio ni thirikari kana kuhingia ciraniro iria yereire aikari aya cia kumariha kana kumahe uikaro. Undu uyu ni urarakite amwe ya atongoria makanitha mwena uyu kuria morotereirie njara ciao kuri thirikari ni kwaga kuoya ndeto ino na uritu na kwaga kuhingia ciraniro ciayo ona thengia ya mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto gwikinyia mathaa manini kuma haria mutino uyu wahanikire. The president assured us of secure land for our people and promised to compensate those who lost their homes and livelihoods. It was also promised that the government experts would be dispatched to access the flood pathways and determine whether our community could settle in those areas again. Kuringana na atongoria aya, thieyo yo ni ucungiriirie amwe a aikari aria mahutirio ni mutino uyu kugumirwo ni thina wa kimeciria guku amwe ao makirikana kugia na reciria ria kwiruta muoyo. People are still living in fear, struggling psychologically, with some even frightened by the mere sound of rain. The trauma inflicted by this disaster lands deep. Andu a wendi mwega aria makoretwo magiteithiriria family ici onao magikaya thutha wao kugumirwo ni moritu maingi makugeria kuheana uteithio wa indo itiganite kuri family ici. Sisi tumejaribu sana mahali tunaweza, lakini hata tukijaribu tuna mahali ambapo katika uwezo wetu wa uchungaji hatuwezi pita. Wale watu ambao wamekuwa wakitusaidia ni wafadhili na watu wa institution ambazo ziko hapa area hii hapa karibu. Tumekaa tunaishi kuhangaika. Kiriro kiao ni thirikari ikemituke na kuhingia ciraniro ciayo na rua tauria kwahoteka. Hata bado tuko na tabu tu. Hata baada ya kulala nyumba ilipomolewa hatuna ni kutafuta mali unapewa pa kulala. Tuna tabu kubwa kama serikali inaweza kutusikiza. Handu-ini ha Kameme TV, Njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.